Satu, kayak bebas, kayak bebas. Lagi kayak bebas. Loncat, 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 loncat. 2, 3. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do Teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa dukung terus ya dengan cara like, share, dan subscribe. Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai juga teman-teman di air terjun Makarti. Jadi di sini kalau hari Minggu di sini ramai sekali. Oke, ini dia. Oke, ikutin terus keseruan saya teman-teman. Bagaimana kesan-kesannya ini di Sungai Makarti? Tidak bagus. 2, 3. 2, 3. Satu, kayak bebas, kayak bebas. Lagi kayak bebas. Loncat, 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 loncat. 2, 3. Jukli, bagaimana kesan-kesannya ini liburan di Sungai Makarti ini? Oke teman-teman, kita tunggu tanggapannya. Bagaimana ini Kandah kesan-kesannya di? Saya tidak puas mandi-mandi di sini. Alasannya kenapa tidak puasin? Bermandinya terlalu kotor. Woi, woi, woi. Oke teman, itulah tadi keseruan kami liburan di Sungai Makarti bersama anak-anak GL. Oke, terima kasih sudah diikutin.